Coba wae aya nu awewe kamari. Resep meureun urang jadi sorangan wae ya Allah ya Allah. Moga datang deh ya Allah. Amin. Dadah itu sih. Sambarkeun yuk. Ih, sok gue sali. Anjing dadah. Hah? Anjing dadah. Wah tuh, ayo buru. Baik, Astagfirullahaladzim. Kebeneran deh. Noneng. ak. Dieu wae. Neng ka diek noneng. Mana teh? Ate bawa kan neng. Neng ge sarua. Ya neng ya aya kenang-kenangan ya jikeun neng. Neng. Nuhun. Neng rek semangat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Oh, diterima dong. Iya mimpi ya. Duh, nyeri. Ya, assalamualaikum. Ada apaan, Wan? Telepon. Waalaikumsalam. Betul. Mohon maaf ya. Ini Ana mau pulang dulu sekarang ini soalnya sudah akhir Ramadan. Soalnya nanti kalau misalkan Ana pulangnya telat, misalkan pas hari raya itu jalanan sudah ditutup, bandara semuanya ditutup, jadi Ana tak bisa pulang. Oh gitu kan. Mau pulang sekarang, Badan? Gak sama Jodan, Wan? Enggak, Pak Ustaz. Dia itu udah mudik duluan, Pak Ustaz. Kalau misalkan saya sekarang minta mudik ke sana, ke Sahara, itu susah dong, Pak Ustaz. Susah. Perjalanannya di stop lagi. Nanti saya ditanya, mau kemana Wan? Nah, saya pusing, Pak Ustaz. Oh gitu. Oke lawan, oke. Kalau gitu mah tuh, maaf ya kalau misalkan di sini nggak betah gitu gimana gitu ya. Gak usah minta maaf, Pak Ustaz. Anda juga di sini saya berterima kasih. Apa Wan? Kita mah kan anggap aja saudara. Iya, Pak Ustaz. Oke, dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan-kapan main ke sini lagi ya Wan ya. Oke, Pak Ustaz. Siap. Iya Wan, iya. Baik. Waalaikumsalam. Oke. Wan PA arek balik. Terus? Ya mana di dia we nya. Ayeuna kan geus akhir Ramadan ye. Wan PA arek ka kitu na deui ka salna deui. Jodan mah geus mudik di heula. Aja nih ya. Lah. Oke, iki ge ban ayeuna mah kan sanlat ge ban bang 10 poe. Kan ayeuna kan geusan. Jadi iki silakan ke beberes baju atau baju geus diberesan kan? Geus. Oke, tinggal kai mah we langsung ke pos tarik balik. Oke. Sok. Teruskan we. Guys, balik ke tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda ini sudah siap. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Astagfirullahaladzim.
Tuh cu, kamana cu, kangen ah. Cok. Oh cu ke pasar nyarek beli daging. Ah, bodoh ah. Yang penting orang dapet imah yuk. Kegendangan euy. Pakai ah. Cek kokom. Kermeli daging. Cek kokom. Cek peot. Cek kokom wae kieu karek meuli daging. Kayaknya balik lagi ke sorean dah. Mungkin lah, yang penting orang lebaran di keluarga. Sugan we dulu datang ke dia bayi nganteran. Geus lah mudah-mudahan we ya Allah, amin. Tunggu dah. Sambil mana? Wah, biasa ya. Layan ah. Kali. Allahu Akbar. Saya tak. Beli buas koplok. Wah, bangetnya. Awas ya koplok. Koplok banget. Lur, subrek can. Ngecan subrek, gerak subrek. Oke. Supaya orang jeung tim Cekokom semangatin videona. Ayo sabrek. Ayo sabrek. Gede lah. Oke, tungguan video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.